president is on run. Birakomeye muri Uganda aho Yoweri Kaguta Museveni ndetse n'uwitwa Bobi Wine bahatanira kuyobora iki gihugu nanone. Gusa nubwo Bobi Wine amaze igihe kinini yiyamamaza ndetse kandi ntatorwe, rimwe na rimwe agafungwa kugira ngo atabona uburyo yiyamamaza, uyu munsi bwo yararubiye ndetse kandi yiyemeje ko azayobora Uganda uko byagenda kose. Asaba abanya-Uganda ngo bamutore uko byagenda kose, nawe abasezeranya byinshi bidasanzwe. Nyamara Yoweri Kaguta Museveni uyoboye iki gihugu ntabwo twakwibagiza ko ari umukambwe nanone wakoze byinshi muri iki gihugu, aho yahagaritse intambara ya Guerrilla War. Iyi ntambara akaba ari we wayishyizeho akadomo. Uganda ni kimwe mu bihugu bidakora ku nyanja n'imwe, gusa nanone mu bintu iki gihugu gifite harimo umusozi w'amasimbi mwiza. Uyu nguyu akaba ari umusozi witwa Rwenzori. Nanone umugwa mukuru w'iki gihugu witwa Kampala, aho Yoweri Kaguta Museveni ari we uyoboye iki gihugu, naho minisitiri w'iki gihugu yitwa Robina Nabanja. Amafaranga akoreshwa muri iki gihugu yitwa amashiringi. Naho mu by'ukuri iki gihugu giherereye kandi mu burasirazuba bwa Kenya, aho mu majyepfo w'iki gihugu harimo Sudani, naho mu marengerazuba harimo Kongo. Kampala ni umugwa mukuru w'ubucuruzi, aho nanone ubu bucuruzi bukomeza gukura bitewe n'ikiyaga cya Victoria gisurwa n'abatari bake, aho ahangaha gikunda kwinjiriza amadovize abakerarugendo bazana buri munsi. Nanone gikunda kandi kwinjiza abaza gusura uyu mujyi wa Kampala, nyamara atari uko ari mwiza gusumbya indi mijyi yose ku isi, ahubwo ari uko uyu mujyi uzengurutswe n'iki kiyaga cya Victoria. Yoweri Kaguta Museveni yabaye perezida mu kwezi kwa mbere, iki gihe hari ku itariki 26 mu mwaka w'1986, nyuma y'uko yari ayoboye National Resistance Movement cyangwa ishyaka ryitwa, iri kandi rikaba ishyaka ritavugaga rumwe n'ubutegetsi, aho Yoweri Kaguta Museveni yari we muyobozi waryo. Gusa nanone Yoweri Kaguta Museveni yahagaritse intambara nakubwiye ko yitwa Guerrilla War. Iyi ngiyi yayishyizeho akadomo. Ku butegetsi yari ahiritseho Tito Okello, ndetse kandi Okello yahiritswe ku butegetsi hanyuma ahita ashyiraho iherezo ku ntambara yari imaze igihe muri Uganda. Kugira ngo abishobore abe perezida, yinjiye muri Uganda abanza gufata Kampala nk'umugwa mukuru w'igihugu, kimwe nuko abandi banyapolitike bose bashaka gufata igihugu babanza gufata imigwa mikuru yacyo. Yoweri Kaguta Museveni kugira ngo ubutegetsi bwe bukomere, yabanje gushyira hasi Milton Obote, nanone afatanyije ndetse na Tito Okello. Tubaze imyaka ishize wasanga ari imyaka 39 irangiye yose Yoweri Kaguta Museveni abaye perezida w'iki gihugu cya Uganda. Ntashaka kuva ku butegetsi, nyamara uyu mukambwe uhora urangwaho n'uburwayi butandukanye, akenshi rimwe akaba yagiye ku bitaro, ubundi bakakubwira ngo ni muzima, nyamara ntagaragare mu ruhame ngo akoreshe inama. Ni ibintu byagiye bitangaza abantu benshi. Gusa mu gihe gishize ngira ngo mwagiye mubona video yacicikanye igaragaza Yoweri Kaguta Museveni yitwikiriye umutaka ndetse atanga speech cyangwa ikiganiro imbere y'abaturage, ndetse bavuga ko uyu ari we mu perezida nanone wakoze ibi ngibi bidasanzwe. Nubwo kandi Yoweri Kaguta Museveni ashaje cyane, kuko bivugwa ko uyu munsi wa none yujuje imyaka 41, we ngo arashaka kuyobora Uganda kugeza igihe nanone Uganda iviriye aho yashakaga ko iva, bitewe nuko avubwe avuga ko ibyo agomba gukora bikiri byinshi, ndetse kandi ko aho yagombaga kugeza abanya-Uganda atarahabageza. Robert Kyagulanyi Ssentamu, uyu nguyu muramuzi cyane muri kampanye yo kwiyamamaza mu mbuga ze za TikTok ndetse n'izindi, yagiye akangurira abaturage kugira ngo bamutore. Uyu yavutse ku tariki 12, iki gihe hari mu kwezi kwa kabiri mu mwaka w'1982, akaba nanone yujuje imyaka 43. Yavukiye muri Uganda ahitwa Nkozi, akaba kandi ari umuyobozi w'ishyaka National Unity Platform
Acombat guhera mu mwaka w'ibihumbi 2020. Iki gihe hari ku itariki 14 z'ukwezi kwa karindwi. NUP, National Unity Platform Acombat. Uyu kandi nubwo ari umunyapolitiki ntabwo twakirengagiza ko yigeze gutigisa umuziki wa Uganda ndetse kandi akamenyekana ku ndirimbo nyinshi zitandukanye, aho mwamumenye nk'umuhanzi nyuma mukaza gutungurwa no kumva ko yatangiye kwiyamamariza kuba perezida w'iki gihugu. Nyamara iki gihugu gifite ahantu henshi ho gusura, harimo ibiyaga, harimo parike, kimwe n'uko ibindi bihugu byose bizigira, ariko Uganda nayo iri mu bihugu bikungahaye ku nyamaswa nyinshi kandi z'uburanga, aho ikungahaye kuri parike zirimo intare, ingwe, urusamagwe ndetse n'izindi nyamaswa udashobora kubona aho ugeze aho ariho hose. Nyamara mu by'ukuri Kyagulanyi uyu akaba afite abana 4, uyu akaba se w'abana 4, wabyumvishe neza. Akaba afite kandi diploma mu bijyanye na music cyangwa mu muziki, kuvuza ingoma ndetse kandi no kuririmba. Gusa nubwo kandi yahawe izi diplome zose zitandukanye muri muzika, mu kubyina ndetse no kuvuza ingoma, ntago ari ibi gusa, kubera ko iyi diplome yayikuye muri kaminuza ya Makerere iherereye muri Uganda, naho nyuma yaje gukomeza amashuri ye, ndetse kandi n'ikimenyimenyi yakomeje muri kaminuza ya Cavendish muri Uganda, aho yakuye impamyabushobozi ndetse kandi impamyabumenyi y'amategeko, ndetse kandi ikaba imwemerera ko ubwe ayobora ishyaka. Niyo nayo mpamvu mu mwaka w'ibihumbi 2020 yahise ayobora iri shyaka nakubwiye rya NUP. Robert Kyagulanyi anyura mu nzira y'umusaraba nk'uko twabivuga, mu buryo budasanzwe. Akenshi yisanga arimo gukubitwa n'abaturage bitewe n'uko yabasezeranyije isezerano bo ubwabo bakumva ritasohora. Nange ni candidate mundeke amigo campaign mwishimire. Inyamara ngo burya muri Uganda akenshi niyo yakubitwa nta wuba umwitayeho, kubera ko akenshi abagakwiye kumuvugira nk'ubuzi cyangwa bugata muri yombi abamukubise, akenshi ni nkaho uwo muturage aba yinjiye ku ruhande rwa leta akayibogamiraho, ndetse kandi akiyemeza kurwana n'abashaka guhirika iyo leta. Akenshi bamwe ntabwo babona ko Robert Kyagulanyi cyangwa uyu nguyu Bobi Wine ashobora kugira byinshi ahindura muri iki gihugu. Wakibaza ngo mbese uyu mwana muto nk'uko twabivuga turamutse tumugereranyije n'uyu Museveni, ndetse ubona hari ishyamba cyangwa se ikibazo yakemura mu bijyanye n'ubukungu bwa Uganda, cyangwa se hari icyo yakemura mu bibazo abanya-Uganda bafite by'inzara, ndetse kandi n'ibindi bibazo bijyanye n'imisoro n'ibindi bibazo byinshi bigiye bitandukanye ikiremwa muntu gishobora kugira. Nyamara amatora ateganijwe mu mwaka w'ibihumbi 2026 mu kwezi kwa mbere, aha ku itariki 15 nibwo bazatorwa, ndetse kandi hakajogorwamo ugomba kuba perezida. Nyamara mu by'ukuri benshi ntibabishyikira, kuko akenshi iyo Robert Kyagulanyi asohokeye ahantu agiye kwiyamamaza, nubwo umutekano we uburinzwe akenshi ubukemangwa, ndetse kandi mu bamurinda bamwe baba bakekwamo kuba abamugambanira. Bati no mu bamurinda hashobora kuvamo abagambanyi. Gusa nanone igikundiro ubona afitiwe ubona ari cyinshi cyane, kuko abamukurikira muri kampanye yo kwiyamamaza baba ari benshi bashoboka. Inyamara wenda dushobora kuvuga ko ari bya bindi bavuze ko abanyarwanda cyangwa se abandi banyagihugu bashobora kukwirukaho bakakwereka ko bari inyuma yawe, inyamara akenshi nyuma kuri finali bigatungurana. Ese Kyagulanyi ashobora kuzatorwa amatora? Ese Yoweri Kaguta Museveni niki ateganyiriza Kyagulanyi? Arongera amufunge kugira ngo aziyamamaza ari wenyine, cyangwa se aragerageza yice Bobi Wine?
hanyuma wenda akagira ibindi bintu yakora kugira ngo Bobi Wine ataba muzima. Ndetse kandi mu gihe nanone uyu Bobi Wine yaba aritswe agakomeza kwidegembya ndetse kandi no gukora ibyo yishakiye mu kwigarurira abaturage, bamwereka urukundo rudasanzwe, agahabwa inkoko, agahabwa n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Inyamara mu by'ukuri ntitwavuga ko ibingibi biba birangiye gutyo gusa, ahubwo urukundo abaturage bakweretse ndetse narwo urukuremamo icyizere. Ni amafaranga menshi amaze gutakarizwa muri iyi kampeni yo kwiyamamaza, nk'uko ari ibintu bitaba byoroshye cyane ngo byigonderwe n'uwo ari we wese. Amafaranga Bobi Wine yashoye muri iyi kampeni birabarwa ko arenga miliyoni 50 z'amashiringi, gusa nanone ngo agenda yiyongera uko iminsi igenda n'indi igataha. Robert Kyagulanyi reka tumwifurize kuzatsinda aya matora, cyangwa wenda Yoweri Kaguta Museveni niwe niba ari we Abanyarwanda bazahitamo, nabo ni ibyabo. Nje ndakomeza kubakurikiranira amakuru, tumenye n'iki gikuru kuri Bobi Wine ndetse kandi n'iki gikuru kuri Yoweri Kaguta Museveni. Ese Bobi Wine araza gutabwa muri yombi, cyangwa Yoweri Kaguta Museveni arageraho ayamanike avuga ati nanjye nareka abana bato bakayobora bakankorera mu ngata? Nge mwari kumwe, nitwa Thomas, mukomeze kugira ibihe byiza. Bye. Bajaja bayizo mutasanyuka ntabasese abantu tebasi